Haga jingle kaya kini rong sya ka Euro arhajar alpelsau ka bahap haga group H ka Denmark Persia ya ka Finland. Aba pai sya kini ka jingle kaya ka Denmark kala yo ban tap ya ka gol ka baningkong haga minit ka ba Arpelway Lengbau Rasmus. Henry haga kelamit kata haga minit ka ba San Peulai Lengbau Oliver Anman ka Finland kala yo ban tap ya ka gol pen ya khai. Badai haga minit ke pra peu ar ka Denmark kala yo biang ban tap ya ga gol pentam Lengbau Rasmus. Bad shwa ban kut ka jingle kai kata haga minit ke ba khandai peu plus lai Rasmus ubdai player bai le kai na ka Atalanta uli yo ban tap ya ga gol hat-trick haga ni ka jingle kai. Bad hadu bukut ka jingle kai ka Denmark kala la ban penlim ya ka Finland. Haga wai pat ka jingle kai ka Slovenia kala la ban penlim da ar la ka wai Persia ya ka Kazakhstan. Ka North Ireland kalala ban pelim da arla North Persia ya ka San Marino. Haga jingle kai ka bahap haga group C ka Italy Persia ya ka England. Aba pai sya ka jingle kai ka England kala yo ban pen khi jar ningkong haga minit ka ba khatlai Lengbau Declan Rice. Bad haga minit ka ba Sao Peusau Lengba ka penalti bala yarap da ka VAR ka England kala yo ban tap ya ka gol ka ba ar. Bad ya ka penalti la kenjat da Harry Kane. Padai haga kelamit kata haga minit ke San Peulai ke Italy kala yo ban tap ya gol ke baningkong Lengbau Matteo Retegui. Hadu bukut ke jingle kai ke England kala la ban penlim da ar la kawai Persia ya ke Italy. Haga wai pat ke jingle kai ke North Macedonia kala la ban penlim da ar la kawai Persia ya ke Malta. Haga jingle kai ke bahap haga group J ke Bosnia and Herzegovina kala la ban penlim ya ke Iceland da lai lanot. Ka Slovakia kala ya khaj klem yo tap gol Persia ya ka Luxembourg hadu bukut ka khandai peu minit. Hagwai pat ka jingle kai ka ba kham shongshit ka Portugal Persia ya ka Liechtenstein. Aba pai sya ka jingle kai ka Portugal kala yo bat khi jar ningkong tang haga minit ka ba pra Lengbau Concilo. Bat Lengbau ka shigol ka Portugal kala tam dai wela not haga kela step. Bat haga kela minit kata haga minit ka ba Sao Paulo ka Portugal kala yo biang bat tap ya ka gol ka ba ar Lengbau Silva. Batang hadin sau minit kata ka minit ka ba San Peulai ka Portugal kala yo ban tap ya ka gol ka balai Lengba ka penalti. Bat ya ka penalti la kenjat do Cristiano Ronaldo. Bat ha ka minit ka ban Riu Peulai sa isin Cristiano Ronaldo yo ban tap ya ka gol ka ba sau na ka banta ka Portugal. Bat hadu bugut ka jingle kai ka Portugal kala job so da sau lanot. Aga jingle kai parlok apreng ka Argentina Persia ya ka Panama. Aba pai sya ka jingle kai ha ka kela step omdon ki bala bat pen khi jar badai ha ka kela mit kata ha ka minit ka ba nyau peu pra ka Argentina kala yo shwa ban tap ya ka gol ka baningkong Lengbau Almada. Bat shwa ban kut ka jingle kai kata ha ka minit ka ba pra peu khundai ka Argentina kala yo ban tap ya ka gol ka ba ar Lengbau Lionel Messi. Bat hadu bukut ka jingle kai ka Argentina kala la ban pelim ya ka Panama da ar lanot. Incredible the rebound, the ball's still alive. Almada. Good. From the back, here's Messi. Here's a chance for Messi. Messi, right outside of the area. The chance for number 10 to get through. Inside of the area, Messi. And it gets taken away right away. The chance for Messi. Once again. Here's Lionel. Golazo for Argentina, ladies and gentlemen. It's the one. Here's Miguel Camargo. Ladies and gentlemen, the final whistle in the Monumental. A 2-0 victory for